Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Guys, ningakhohlwa subscribe, but without wasting your time, another day, another story. Bafethi story sanamhlanje is also another sad story. Cause phela these days iDora vese said, okay, istory said uthugeliwe lungi ukuphi intombazane ibulala umndeni wonke ngenxa nje ye-Adore. Hayibo, uthi intombazane ke hayi kwakunentombazane nje, intombazane ukhazini wakhe. Uthi njengoba ukhazini wami intombazane iyahlupha. Uthi yabo umuntu mefoma ehlupha, uthi lapho i-teenager nje yabo kuma early stages of teenage mhlawumbe no 13 14. Uthi iyahlupha yabo lento ukuthi njalo uyafona uma wayo uyacomplain exoxela abazali balogeli lo ukuthi hayibo intombazane uhambile sekuphela isonto lonke asimazi uyephi yabo kuningi uyagroova ngapha uyajola yabo nje indoda yakhe ayihloniphi vele ifike nje misifikile ushiya yonke into phansi mike yafika nje yamfonela uyaphuma shiye yonke into phansi. Hayi uthi hayibo kubabazwe khawuthi hayibo lengane ingenwe yini yabo. Uthi ke hayi ubaba ke umalume kulengane yabo. Uthi hayi Nkosi yami ke afone kuma wayecebeke yabo ecebe phela kumalume wayo ubaba walengane ukuthi ayibona ugeli yabo usenze 1 no 2 no 3. Uthi nje ihlupha ingane. Uthi hayi kuhambe nje isikhathi ivedane ikhulelwe ingane. Uthi hayi nalapho futhi nje Nkosi yami umakhe asho ukuthi ayikho angayenza angeke alahle yena ingane yakhe uzoyikhulisa lengane akanankinga yabona nani. Hayi kuthiwa nangempela ke kube right. Uthi ugeli hayibo kuthi nje kuhamba isikhathi esingakanani afone ugeli. Uthi uyafona uyakhala. Uthi wayengeze ngamfonela kubaba yena because baba ixesha nobaba because baba wayehlezi yabo emthethisa ukuthi wena uhlupha udade wethu yabo were. Uthi ifone ingane iyakhala ebusuku. Hayibo usabuza ulo ubaba uthi hayibo kwenze njani. Hayibo bese iyakhala yasho ukuthi ehene umndeni wonke uyagula. Hayibo uyagula ethi bayayibhonqa nje bayayibhonqa. Hayibo kuthiwa xakeke ubaba khona bokuthiwa esukumele phezulu kumalume wakho na ke drive imoto baphuthunyiswe esibhedlela. Wonke umuntu uyayibhonqa, umuntu ongayibhonqila uyena ugeli nengane yakhe kuphela. Hayi bephuthunyiswe esibhedlela ke behambeki. Hayibo kungapheli nje isikhashana bavele beshone. Kwakuyena yedwa ingane so kwakumama ubaba naye. Hayi umama nobaba ngibona bayibhonqayo ingane le yakhe ayinalutho naye akanalutho. Hayi kuthiwa nje ngapheli isikhathi esinganani bevele beshona abazali. Kuthiwa ingane yabo nje ibe ingakhombisi nje isense of ukuthi ihlaphe iphatheke kabi ngokushonelwa abazali bayo. Kuthiwa nje wayenomali nasemngcwabeni enomali yonke into right yabo. Kuthiwa ke bembuze umalume manje senze njani ke mshana siyakuthatha uyohlala nathi ekhaya yabo phela kumele ayidecide lo muntu because umuntu onenkani kube kwakuyingane elalelayo wayezotshela nje ukuthi okay siyakuthatha mhlawumbe uzohlala kamalume wakho noma kabani yabo. Kuthiwa kube mncengeke because futhi babuka ukuthi phela ushonelwa kumele bemthathe otherwise yabo. Ayithiwa ncengwe kugeli ukuthi manje uzokwenza njani ke uzosala ekhaya noma uzohamba nomalume because umuntu wayekhona kwakumalume esayidini lama noma uzohamba nabantu bakubaba wakho yabo nje kunaleyo. Uthi hayi asugeli nje nge-right. Hayi kuthiwa nangempela ke ugeli ke abe right. Hayi azabona ugeli ukuthi no angikho right yabo. Kuthiwa zace into ongayazi. Kuthiwa kodwa nje akabambeki ingane kweshiye yodwa ikhiyele ehambe yoyigroovela or ayihambele yabo sebezwa ngomakhelwane zonke lezo zinto lezo. Hayi kuthiwa kuhamba isikhathi alentoze kugeli ahambe athena uzohlala no-aunt wakhe wasesayidini laba bakhe. Hayi fine cool ahambe ku-aunt wakhe naye amamukeleke kuthiwa ahlale naye all good and well. Kuthiwa eqale lezi zinto zakhe sehlala no-aunt wakhe kanti babevumelene nemthatha wamtshela kwathi ngizwe sonke istory ngawe so angifune drama emzini wami. Mawukuthi uyanxaka you will have to go back uyohlala wedwa lapha kini. So umuzi nje awukazi wenziwe lutho akazodayiswe vele wabekwa kanjalo because kuyaziwa vele ukuthi ugela ushabo sami nokuthi usekhulile uyawudinga umuzi wakubo meba mdala ezokwazi yabo ukuba nekhaya. Hayi nangempela avuma ugela athi hayi ngizoyiphatha kahle sengishintshile usezaca umjulwane. Hayi ingane naye yakhula kancane yabo.
Hayi kuthiwa ke ngelilanga uGeli aqale lemkhuba yakhe adakwe yabo la emzini kaMamncane. Yokuthiwa ka-anti, anti aganunwa ababuye ase nje ngeke ntombazane udakiwe emzini wami kunje mina umuzi wami ngiyawukline ngiyawunakekela ngoba ungekho nguyi responsibility yami mina ngiyosebenzela wena ukuthi ubuye udle wena awusacanga nokungiklinela kunalokho nje ucabanga uvela udakwe nengane ibuka ingcolile yabo usemthethisa u-anti uthi mesethi yena ehene ube careful ke mina indlela okhuluma ngami ngayo abantu abalokhu benginaka mina ngiyakwazi ukudila nabo yabo kuthiwa anti le nkulumo imraisisa ama-eyebrows kodwa anganaki yabo atshela ukuthi hayi mhlawumbe ikhulunyiswa ukuthi idakiwe le ngane yabo kodwa nje for someone ovele washonelwa abazali ngendlela engaqondakali yabo kwavedane yabo ibathuse lento ukuthi cause kwavela ukuthi abazali babo ngathi badle something iyona ibakhulisile hayi kuthiwa kodwa nje u-anti asale emangele ukuthi hayibo ithini ingane ithi nje niyakwazi ukudilisha nabantu abayinakayo hayi kuthiwa-ke ngakusasa hayi belungiseke bebe-right no-anti behlale u-anti aphinde mtshela ethi sisi muzohlupha la ngeke uze uhlale nami yabo muzokwenza u-1 no-2 no-3 no-4 ngoba ngichazele nasiqala imithetho ayishintshi hayi athi uGeli hayi uzoyiphatha kahle were hayi kuthiwa futhi ekuphinde uGeli same thing adakwe kuthiwa ngalo ngathi wayedle ngisho idakamizwa-ke lezi eziheavy kuthiwa wathi uyafika no-anti akho amfica uhleli ebathroom kuthiwa mehlele ebathroom hayibo yabo ungena emzini wakhe hayibo kwenzekeni ngiwe la ekhaya kwangcola kangaka yabo no anti uyangena uyathetha kuthiwa mengena u-anti ethetha kuthiwa ingane ihlele ebathroom iphethe ibhodlela la bhiye engabekwa kuphiye engabekwa kuyini kuthiwa imtshene isiwe yabo wena uzolandela uthi kwaba i-confession kodwa ene-threat yabo phakathi kuthiwa asho-ke athi heni yabona wena uzolandela ngoba ngiyakubona ukuthi awu-understand ukuthi mina vele nabazali bami beze beshona kwakuyinto efanayo mina ngifuna ukukhuzwa angithandi umuntu ongikhuzayo mina kwayimanje ngakuphahlaza ngikubulale mina nginey'dumbu phansi uthi kuthiwa nje ikhulume yabo qala imtreknishe nje imtshela ukuthi mina kwayinawe ngaqeda ngawe namhlanje mina so angikwazi ukulawulwa mina nguma wengane nginengane nginomuntu engamletha la emhlabeni so there's no one ozongitshela ukuthi angenzini hayibo kuthiwa thuke-ke u-anti manje ingane simtreknisha nawe ukuthi ingambulala wona uthi thiswa lapho ivele ikhala kuthiwa ikhala-ke mesivele ixoxe ukuthi he ngaleli langa ixoxe kahle manje njengomuntu o-high but uyayizwa nayo into ayishoyo ukuthi uthini athi ehene hey anti the day kushona abazali bami kuthiwa yaxoxe ukuthi yena abazali bakhe babelokhu behlezi bemnaka njalo bemkhuza njalo ukuthi abayithandi kokunye beze bemshaye mawu mhlawumbe uhambile wangabuya yabo bemshaye bemqhathe nezihlobo befonele zonke ihlobo beyitshene so yena wayese fed up of leyo nto leyo and then she made a plan wathenga upoison waphekela ubani waphekela abazali bakhe ukuze belentozi kuthiwa anti Vedane emrecord esasho lento nje anti Vedane enza indlela yokuthi amrecord-ke nobody knows ukuthi wenza kanjani anti ukuthi amrecord but amrecord kuthiwa aconfesse kuGeli asho yonke into ukuthi kwenze kanje wapheka waVedane wadecide ukuthi avele awufake lo chef kulokudla lokhu ukuze nje ezoba at peace because yena uyanyanya uprimandwa yena akafuni umuntu ozolokhu emkhuza yabo uvele bene-anger mangabe ekhuzwa because lezi zinto zenza ngoba uyayithanda zimnikeza ipeace nani kuthiwa anti ashokheke-ke kuthiwa ashokheke u-anti esengeke wathi u-anti hambo lala nami ngiyolala manje ngeke usuyahema yabo azenze nje into nje kuthiwa ikhala ingane ithi no anti ngifuna ukuyikhuluma le nto iyangishisa yabona sebusuka ngilala ungibona nje ngiphuza more manje sengidla nama-drugs manje because I can't stand it kuyabuya uma ngisobhu ukuthi mina nginey'dumbu phansi and izidumbu zabazali bami kuthiwa hayi u-anti athi hayi ngeke sisi if kuwukuthi uyofeel ukuthi udinga ukuconfessa la sovuka kusasa se-police station uyoconfessa ayi kuthiwa ithi ingane no angifuna ukuboshwa mina nani kuthiwa athi u-anti ngoba vele usumdala bo angeke uze uboshwe yabona senzele ethi ngoba vele uyumngane sorry angeke uze uboshwe bazokukhanselisha yabo nani
Hayi kuthiwa nje ithi intombazane no auntie funa ukungibuphisa kuthiwa ishintshe-ke manje ithi mina ngeke-ke mina ngijele ancame kufa umuntu-ke mina and the fact ukuthi wena usuyazi usuyi-threat bengitshela mina njengo-anti wami ngithi ngiyakuthemba kuthiwa ibe yisayikho ingane kuthiwa incengu-anti ethi nje khululeka ngeke siye-ke emaphoyiseni soyivala nje kanje hhayi kuthiwa nayo impela u-anti ayihambele ayoyikhiyela ekamereni alale lo wayelana nengane yakhe-ke embhedeni kuthiwa hayi nangempela athi u-anti ngiyithatheni ingane kuthiwa hlanye athi nje ingane yakhe akanikwe yona yena akafune lutho ngengane yakhe yabo because u-anti wayebona ukuthi udakiwe ngiyakwazi ukulala nengane kuthiwa hayi ngizolala nayo ingane kuthiwa ehlanye intombazane ithi nje ngeke ulale nengane yami izolala nami yamazi umuntu medla ama-drugs engasabambeki hayi kuthiwa-ke u-anti ngampela nawe uyazisabela impilo yakhe ehamba yoyivalela ekamereni kuthiwa uma eyivalela ekamereni hhayi ingane ilale ngampela kusekuseni evuka u-anti-ke ebingelele ezenze nje umuntu ongenankinga yabonayo hhayi bese-ke ethi sokubonana ntambama as usually ayitshela ungakhohlwa kwenza 1 no 2 no 3 ahambe kuthiwa u-anti avalelise-ke ahambe hayi bo u-anti-ke alahle-ke kuthiwa u-anti avele amsendele message because naye yamsaba athi yeni sibanibani ngicela ukuthi sikhulume ntambama mayelana nale ndaba oyishilo yama wakho nobaba wakho ngifuna ukukusiza Twitterane ithi nje ngitheni mina akase ngisho lutho mina yabo iphiki athi anti ayikhuleka sokhuluma ntambama yokuthiwa ivedani ithuke-ke manje ukuthi ayibo kwenzakalani kuthiwa isendele umalume message imtshela imalume ngiyasaba yabo abuze umalume ayibo usabani yabo anginga-understand umalume hayi kuthiwa-ke umalume afonele u-anti wayo cause vele banakho ukuxhumana ngoba bahlanganiswe yiyo afonele u-anti wayo ukuthi hayibo naye ingane isend message ithi iyasaba kwenzakaleni athi u-anti ayi mhlawumbe nawe ntambama ungafika yabo uma ngibuya emsebenzini khona uzo-understanda ukuthi kwenzakaleni kuthiwa hhayi mebuya u-anti ntambama efonele umalume ukuthi ubuya ekhathini hawu ebuye nawe umalume semlindile yabo umlinde kwangaphandle amtshela ukuthi hayi la sekunokho enganokho lutho akuvulwa hayi bo akuvulwa kanjani waphela ukhona udayidengi kuthiwa nje athi umalume hayi akuvuli umuntu kuthiwa hayi benokhe sibanibani akavuli befone sibanibani lutho yeso ayithiwa bethuke-ke manje ayithiwa bevedane ethi u-anti asigqekeze malume ayithiwa begqekeze-ke uma begqekeze bafica ugeli usebulala ingane wayibulala naye kuthiwa washona ubhale uhide lencwadi enza khona yonke i-confession yakhe echaza nokuthi the moment ezeqala nje ebulala abazali bakhe vele wayesedla ama-drugs-ke angazima ehlobo luni lama-drugs abazali bakhe babehluleka uku-understand ukuthi uney'nkinga yena zokuthi akasakhona ukuphuma ema-drugsini so maye sobaba bayamthethisa encamela ukuthi aphume ungcono yoyidlela ama-drugs bebuya futhi bayamthethisa so she was irritated uyayimcika le mpilo ababemphilisa so yona so wadecide washo negama la-poison namhle sawona yonke into wabhala phansi okuthiwa into eyakhalwa kulowo muzi kuthiwa wakhala u-anti wakhala kwafonelwa zonke-ke iy'hlobo-ke zatshena ukuthi hayibo sinenkinga kanje geli usevele wenza imali wabhala zonke istori wachaza washo anti wathi ngoba ade kubizile-ke malume iyona into ebengithi sizokhulunywa ngayo le because ingane kimi iconfessile izolo but bengingalindele ukuthi namhlanje sengakhulunywa ukuthi useyibulele wabulala nengane kuthiwa-ke nje kwaba yi-sadness enjalo-ke wangcwatshwa-ke ugeli kwaphela kanjalo nje ngomndeni wakulowa muzi kuthiwa nje kwaphela kanjalo because nakhona kwangaphesha isikhathi esinganani nabazali bakhe beshonile se-confess kuthiwa kuphela ngisho unyaka naye-ke ugeli washona waze wabulala ngisho nengane siphela lapho-ke isitori sesanamhlanje I hope you learn something and ningakhohlwa guys ukungisendela more stories ngiyanithanda kakhulu danko mnqa